United States President Kalchuak Donald Trump impeach tumna chu Republican Senator Then Katin Trump hi phatsan ma se Donald Trump chu an thiam changin Democrat Party te tumber chu atlor ta a hemi chungchanga Dr. PC Biaksiam athliana ngai nom tak chu kan han sop chuake lau su anni lamatang ai chon ke ni lamatang an tam dai zo kasin lalte pani na bungruk chang som paruka chuan ai zia kani January ni somhnia tangkhan United States in thlan to zonga lakorap bermanga mi hau saton to billionaire role big tech anti tele corrupt politician te tangrualin an northlin Joe Biden an ni somhni panga ro arel chunga America le khovel omdan kan thlir ma sang maktak mai chu Biden a tlin lom tu mi pui kholaya pungko mi America rama pokhuan mu tur an la om mang lo zunia ni kuma trama building abzonga mong an hlim khum so bak kha lomna program dang mu tur awang le Mizorama Biden lam tangte lomna au thong poise tur om chuang bok si lowa ke ni chuan lom hle turin du sangna kan hlan ani an du phei chuan lo in hlim ve so te se in bum na tin reng manga Biden a sarkar loading ta hi tharau mi engemaw zat chuan hun thim le sakol lal ram in chan turangin an lo ral khel to viau ani adik na chin ong mai thei ma se tramata na trainem ngaya tong trai te chuan hei hi atop na alani lo ala zo lo kan be se le nga fak thil lo la thleng tur om diklo taka sarkar na aru ka ru chuak tu te hi man chua ti mual powin an lom don mihring te thei piala ma pathian na tho lo lang tu thlirin be se na in kan tong trai ala top thei lo he suale tha in dona hian setan kachunga lom su tumaila kathole ang ti in diau ho lovin lalpa che thun nga kin tong trai an la bang chong lo Christianity Biden atran tu te kan la om fo ani chuan an party thil ti tum le an mi ji an sia lo wang ani ang khria se ring tu te tan Biden atran ngai na hi om lo reng Donald Trump a khin thlak impeachment tumna a hlo cham le ta Democrat lama Republican Senator pasai an uirea ti chuan an member nei sa somnga nen somnga pasari na thlop ta a Tramalam tang Republican Senator rin ommi somli pathumin impeachment nol zongin vote an thlak tunga ti chuan an vote tla chu somnga pasari somli pathum ani ta ka wangin paithlatura an mamo zat somruk pasari chu that majority mu phalowin an tum lo zongin thiam lo chantir an tum Donald Trump chu voi ni ngot thiam chang apuan alo ni le ta Democrat howin an speaker Nancy Pelosi howa Donald Trump an huat zia le achunga an du chia zia hian soya siak lo ram huai devil na tho ani lo chuan heti em hian mihringa in huat thei em ni le Trump a huat na Trump derangement syndrome hian an ngai tuana ril ru zong alu khat vek mai junia tharau thiang hlim na tho chu ani lo tia chiang e aro rel kumni chungin ni khat po chol man lovin do ta sual ting renga puin an chhai boi charchara bumna tin reng mangin corruption turu bercharakin dan lo agin sarkar na chu an pong suala ani na taka chuan landslide victory a chang ti sareng chuin Trump chuan harasana engma siam lovin mi terin lo ang zongin Joe Biden atam president ni na kiana ti chuan ama ina chol ha dam ve turin an kholama hota ma se chol ha dam man loin melma ten constitution dan bo cherok khopin an la bei zui ta zelani hei hi zong a phena phui tu setana point ma min ti ming che palange ati du mel setana an ti ming che viau ni kanrama politician te chuan heti bin kan in tingai lo kan Christian hi min la wong thakop ania tuna AMC in thlan campaign na po hian ka hriat phak china chuan tu man an chi ani lo ti hi soingam ning ka hria Mizoram tuka in thlan na thiang hlim omna hi soitura wang mai thei dan lova impeach hi office thoklai paithlang na tur siam ania impeachment hi office thoklai te
paithlang na tura siamania mase dan lovin impeachment kalpui ani tlat mai office wasan to bang to mipa ngai anga om to ordinary citizen chunga man ani ngai lo America ram dan pui poi na phal lo ani mase democrat tho hian ti du lo le ti hre nei lovin an ram dan pui po poisa lovin tu mit mai ma veng du lovin an bo che top topa America mi pui za ve dangte dikna le din mun tur an palzu thot renga mase an tum lo lama eng ma ti thei to lo tura da that len wangwang tura an du Donald Trump a chuan voi ni na tan ne na le thiam channa adong kop ta thot mai jok ani a soi chetu ta chuan chautu barwa United States President to zinga voi ni impeach om chun ani tia bual pho ta wia wanga an ngai lain mi pui hwa martar din maran choi sang ani leksi midik le poi soi lo ani zia tilang tu ani lau mai chu wangin United States President atang to zinga thil ti sual lo voi ni ngot thiam chantir om chun ani thung ti sual nei ni se thiam lo chantir tum tu te hi America Rural Call House of Representative te le Senator mi korap pui an chia le trahrian na te po thil lenga den char to engma ti hre nei lo ko pa mi bol lo pathian za lo khovel mi pui po za chuang lovin an a chil trama chu an na bei ron lui luya lal isu angin ama mi le sa te ngei puin an phat san ta ani khovela ramro pui bernia kan lo ngai san em America kwan dikna hi afam chiang khop mai an internet zo veka mi pakhat pai thlak tum rukotin an phu lui ringot mai ani ma se chu mi hring America mel ma te nung tlak lawa an ngai chu pathian mi than lalpa hriak thi America tlu che sop lutuk to choi kang le tura pathian mi ruwa chu zoram dung le wanga ring tu ten an la tong trai sak char Donald J Trump a hi ani lalpa berwa le than vo bi kong te hi zong alo bung bowin a har sa e matin ni Krista angin khen be po atok ta tuna amabak chu Krista angin thole na resurrection chi ani ta Trama attorney au kil te chuan Senate Jorel na ma ne na an chang le ta a apu tu la min January ni ruka mi puin Capitol building an be na kha Trama phui porwanga boina chok chuak tu anga pu ania darka som porok chungin an ukil than chuaten helna chok chuak tu a pu thluk tumin an be ngar ngara ma se mi pui ma a Trama thu soi atangin kui benga hlin tur thu mungmal an nei si lo chu wangin sarkar in pui Capitola lut ho te om dan te an mani Democrat agent Antifa ho te thalak le video clip te kha witness atan an vor chuak ani bera chung fin fiana video te la chu an siam chop le edit mai ani om chu Trama ukil te chuan chung ho chu an phormol pho chiang le a Twitter manga Trama thu soi te chu a thu soi thalai pain an puna poine na inrem thei tur jogin Trama soi tum lo an soi tira chu tianga an thu fok khom du dana an edit to mang chuan helna chok chuak tua an pu velani chu ti chung po chuan an pu anga impeach na tur khopin Traman dan a bo chelo ti au kil attorney ten ne takin point by point in an votla mi maya dot thu chu thu dikin an votla zela an ti that em pakhat chu Democrat hawin Trump chu tharum hanga be an tum dan ani ro sakna tongka zong fighting like hell tia fight tura an thu soili an chi an lo lo na record zong da chu Senate hall chunga an play ve ta an lip se ne sia chan let ngai na hrelovin an hoi ringot tamai ani leftist Democrat hawin Trump chunga tong chia le tharum an tho na le tum na te chu tha lo thana sa zia so in asiak lo Trama thu soya ero chuan tharum tho tura phui porna thu han ngai koi tu reng om lo lain an mani zokin tharum tho tura an lo ruam manna bol lo pui hailanin om ta thunga chu America mi pui te khuan an hre ta vek mai ni pui sei lo ti mual po an tum hi mani mong hlim mai anoni phata a tak po in an hlim renga dan bo chasang an nia an dan bo che na sa je ko vel man pho lang ta an ringot mai ni president office wasan nu puwa lai pis thei jela ni chuan
Obama te Hillary Clinton te po la impeach lowang ti soi the ani lo Trump chunga an du chiat em awangin an mani po din bun him lo an in da ve ta reng mai ani Trump an impeach chi dan kal unconstitutional ani awangin constitution him tura din Supreme Court Chief Justice John Roberts Trump lam chang po ni ngai lo chon he impeachment proceeding hi akai hroi du lo tlan mai hi mak tak ani he thila Supreme Court ber ai rol du lo hian kan Peter Pelosi ru chu atin huaroi ome Trump mai po hlawin an hle le thei de si lawa chu wangin impeachment hi a hlo cham chuan United States Constitution 14 Amendment manga Trump hian political thei to lo tura ti buaite an la tung fo nia soi nia ma se mi ti chia tum runga ta an thil ti hian lungbang asu ve ta sia chaw rau ek kan thai ve chan ta le mi thang khat chuan Democrat ho hi Demon Rats anti chumi omja chu ram huai ho ti na ni chu wangin heng Demon Rats ho hian chama hi heti em a an a chela an jim buai luai reng mai le an du ang chuan ro relin an du tokin sapata mai se chama an puna ang chin an mani zokin lalan chuwa chama chu Hitler anena te khinin an tumna din hmana che in din tirin Biden a chuan dictator ang chen tuma ron chuang lawin dan to pek executive order a chhuah topa chung ta chuan boina a chok chuka United States dollar hlutna tlaniama oil manapunga min wai tam takin eizon na hna an chan pha a America ram dung le wanga mi puite a chok boi noya Republican state somporiat lain court lama king letin Biden a executive order chuate hi kan state ta chuan kan mang don lo anti tetla mai ani leftist Democrat ho po an lim reibi klo ani ome an party propaganda an au chu puina ber CNN President Jeff Zucker meu po he CNN hi aban san don ani chu jing dar sari atanga dariat vela wartaka CNN a trama ron soi thathin Christ kumua sangni somni pali in thana Democrat candidate atana din tum New York Governor korok tak mai chu athil ti diklo alo thu bo hriat chu ani le sia ama wangin New York chu United States of America COVID rivea thi tamna ber state ani pa mi puilung oil lovin athil ti diklo le mi thi zat alo thu bo wangin case rip tak orti turin investigation anti don ani mele chuti lain in thlan laia vote ching pen tu le officer korap tak kathi book vari Pennsylvania State a Secretary of State po in thlan thu boi wang ani lo an timoin haina a ana traina bang ve thuai mai bok California State Governor Newsom Speaker Pelosi wa pa po state mi puiten an du lo em awangin ama ti chuatumin mi pui lama tangin signature campaign an be meka mingziak tu ngai zat noi som panga an tling trep to boruak in thak tur in mung chho hi kan la hre so zel done ama puwa kan soi tuangin Biden a che dan lo chu te ten hre chiang ta a an hria chu tun thleng hian Biden hian Washington DC a White House ala lu alo sipain an la hual kopa barbet wearin an la hung buk mai bok ral khat atanga camera nena lo thli reng tu te poin White House chunga mi cheng emo mi chitla vele mo motor an om lo tuan soi zel na se atakang de wan siam chop California State a Los Angeles ko pui bolom Castle Rock Studio antia kwan Biden a hi office thin ti Telegram lama chuan chiang taka soina om nual mai ti chuan Biden a chu fake White House a cheng ani om chu a jin chuak me lo bokin an soya a chan pakhata chuan president atana an ruat si pailamin an enkol Air Force One thlona ala chang lawa miten Air Force One thlona ang de wan ngai thei tura an rong hloi chop sumdong thlona te zawk a hmang thin an tia a chhuwa wana khoya ma si paiten chi bai an la buk du bok si lawa mi pui ma po ain lan meu lawa chanchin bumi te ma interview po a pe mang lawa zona an zo po a chang phung fe thei lawa soyani se chil nok noka atopa come on man ti in a kalson le dai thin ani then kha soi dan chuan chanchin bumi te ma a loading a zona te lo chang thin tu hi Joe Biden a lem chang ama ang taka an chei bolani an ti le zel chu chik taka lo thira camera a lo zoom tu te chuan
alem le atakhi khua wang chin chia atangin a in len hlei ti chenin an lo chin chia zonia adang te po hei hi adikani chuan Biden a pani pakhat chu tar a nei to Biden a zona chang tha thei to lo ania pakhat chu lem chang fake Biden a zona te chang thin tu an nei ti na ani hei hi fin fia chen la ngai ani wangin rin thu ang poina kal ta sela America President min mun sang taka ding vianga lang sipai Air Force Navy Army chakle ro pui tak tak ten an President le an Commander in Chief atan an la pom lo tlata soi alani tlat mai te sipai General te atanga thil dang lam thleng thut tura thoi thama an soi ri zeu zeu te po hi chiang taka fin fia ngai takani heng te wang hian angam tok civil administration ba ka khoi meu lo ani em ni chu o ti lo thei lo po ani February ni som bokwa le ni rukhian ama anlangai tu adu lo Supreme Court chuan swing state boy pali Pennsylvania Georgia Michigan le Wisconsin te in thlan thu boy an ngai tu adon khang state pathuma te khan trama khan vote sing engoma za ta tanga nuai chuang vel thawa ne na a chan nuwa khol maksak tak Dominion khol mangin trama vote kha Biden a vote ta an chan tira chu baka vote chia zo nuwa Biden a ballot paper sing teng kha arukin an thun lut le a trama vote an mu le pel ma chu an chiar bel tau tawa ni thum nuwa Biden a chu tlinga an pawng ta ani kha khang in bum na le vote ti ching pen na te kha man chua deuh vek ani towa trama auto ni rual Sydney Powell lin u ta le Rudy Giuliani aten court lama an thelu Supreme Court in ngai tu adu lowa an no ringot ani kha tuna ro chuan Supreme Court of the United States in ngai tu that le tumta a alo nol tu ber Chief Justice John Roberts hian a ril ru a thlak ta emni impeachment proceeding te kha dan kal unconstitutional ati wangin Senate ro rel na po khan a in du lo kha ni boka tuna hian court ti dan pa ngai anga an rel a fin fiana le thu hre tu te thu ne na an ngai tu fer taka rel ni se khang swing state in thlan ne te kha diklo vek le thal le vek thei ala nia ballot paper diklo zong zong te kha thiam na bi manga en dik na le ti le vek tur ni ta se tuna President Biden ale Vice President Kamala Harris te din mun adher thongin an ni na tanga bol pho taka pai thlak lo chu mabak an nei lo kot thu hi ala top lawa ala nung renga ala kal zel ani amai ro chu kot thu a in lalpa hun tiam lo thlen hun hi kan in ngana tak tak zok ani ti chin chia ila heng ba ka hian diklo taka Biden atlingan tuana Republican state pani Wisconsin le Arizona state atangin in thlan diklo tu buai case rip tak tak ana nei cheu bok henga hian leftist Demon rat ho chuan dan pui salivin Biden a tikling turin an chewak vak kha ania tuna chuan Donald Trump a pol te chuan ke ni kan chewe taw ngo an ti ni thleng ve taw do ne Trump a pol te jinga ru tak khiu anam chuan January ni som ni lo tun ma an lo chin thin March ni li hian Trump a hi president atana inauguration ni le turin an be se ke ni ero chuan a tarik ni a boy levin lalparem ru thuna in man le zok mai ila Trump alo ki le na atana mathala na kongpo he impeachment ne na hian aron hong le ta sang ni som ni pali president in thlanna le sang ni som ni pani Mitt Trump a House le Senate in thlanna ta imbo sai na chu soi ngai lo ni se tun maya ram chung buina sipai ne na chin fel tu le dan bo se tu te ram le nam pasun tu te mana military tribunal in an chung thu ngai tu turin thil hi a phen lama a in ruam manasa to le a soi ani Telegram le Patriot United te Great Awakening column vela tang te hian ria thiam thei tur tok lek le hian an soi reng mai ani chung zinga pakhat chu McCarthyism chung chang ani hei hi enge om zia le indo pui pani na hu loka Soviet Union le communism alo len lai khan America po communism tina le malak na in aron ne ve mai ang ti lo na lakain venan United States Senator Joseph McCarthy a Wisconsin State khan sangkha zakwa somnga chhobo lai khan communist agent te dak chuan an ha tokin
investigation ang kalpui chur maya United States election akan foreign ram enrollna interference awanga mipui du dan nilowa thil diklo din ani chuan sipai ten chu tiang thil aum nge ani ti fin fiana an nei ani bok chuan sarkar diklo paithla a sipai thuneina civil sarkar dikdak din thale turin military court 11.3 an lo siam chu an bang thei ani kan hriat theuh angin sang nei som ni in thanakan foreign ram pathum Russia Iran le China te baka Italy Spain le Germany te inrolin CIA te nena trama paithatura tangowin America mipui te du thlan aya heng foreign powers te candidate ani vote lenga ni te rechiang bertu te chu military intelligence service te ane vote om sa manga trama ne taka vote lin ani nu khan China tanga ballot paper phulu mangin Biden hi vote lin ani ti te porin thu mai ni lovin military ten ang rechiang chu baka tuna hian lawsuit engamozat Supreme Court ngai tu turin thelu ani tua Supreme Court hian dik taka arem chuan tu te ma chu an lamwal phul hle angle program le du talose United States sipai Biden a president ni nala pom du lo te hi an che chuak to mai angem China communist laka America ram pu che tu chan chuak tu hian ti ero chu kan soi thei lo kan soi po ni lo US sipai ho tu thren khat te thu soi tlem han ta lang zoi la United States sipai ho tu ber Mark Miley a chuan dictator hna rin omna thuk kan tiam lo ati bep mai ti hian a soi zui king emo khuin emo tyrant emo dictatorship emo hna rin omna thu tiam kan la love ati bok he a thu soi ling hi Biden a support lo lam thu soi ani wangin media tyrant ho hian YouTube atangin an lo remove dai to mai thei heti ani wang hian trama lam tang te thu chu hi an remove mai copy vat angai chin Trump Patriot Information in trama thu soi alak chu pakhat chu tuna tang chuan America me ma te hian kan thil tum hi an lo hrewe to tur ani lo milung hak chuak thei tur poin ani ngai tur ani bok lo entika nge kan cher ve don ti ka soi lawang ma se kan che ve don khop mai ati check mai ani heita tang po hian trama hi military te nena chet lak dan tur le a hun tur hi mel ma te lo hriat lok ti atum bik lo ani le lamin an thok zo thokata a ke ni ve thung o an ti hun an her chuak don ta a tuna an din mun hi thipui lo tle dona a re du kang hi ni report angai nom don chau mai thei ato pa ka sei du chu khutiang Biden a sarkar dan lo wadin paithla tur kwan mo purna neya malatu an oma anin pe to bok ti an thu chua sang te an ko klat mai le a hun ero chu lalpa thu ani view whatever na an jep vele zawila kan channel mila subscribe saklo te kha milo subscribe sang ve ngai turin kan ngen chuwa subscribe tin me nuwa khan notification bell ka medle in ola in da don ya